Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka lempung Yakob lakai football, banyak ni rong Syaka Meghalaya State League, haka jekun ke balalong haka kat pratarek mentau nai weng arhajar kat kandai, haka qualifying round first leg. Kabalalong Hajawai West Jante Hills District. Kajekon kalalong hapadang kakanhon Nyawasa United Bat Garanti Sports Club. Hakani kajekon hakani kasngi Hamadan Kyang Nangba Stadium halat telabo Jawai. Ka Nyawasa United kalayo ban penki ningkong ikajar bat tam hadu lai gol. Ya ka gol ka maningkong layo tab hakaminet kebasan jong ka kelas tab lengba ka penalty bala shot da uhikai dame bare. Bot sa ka gol ka baar lengba open isha latong hakaminet ka bakhan rew bat ya ka gol ka balai layok thap biang hi dau hikai dame bare hakaminet ke bar punyau lengba ka penalty. Garanti Sports Club kalayo ban penki ni kong ikajar hakaminet ke balai puar lengba u kensai bor lohon. Bat ye ka gol ke bar lengba u Hardy Cliff Nongbri hakaminet ke basau puai. Bat ye ka gol ke balai layok thap dau Bikison Kharkongor hakaminet ke ba prapulai jong ka kalamian bat ke jekon hakan gasngi kelakut no da ke jekhat damar lai gol.